Ekor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Chief Legal Officer ka signature unfable uba Napoleon S. Maupinyang. Hakak santrik na itong aja pun rio, ringkat bakakunhun jong u. Kilami isyakmat pan ajing pensya sikipa iba. Hakabay day, bagi kubur gibam tikina, gibami hakarensan social media, giba jialam bakla, tang namar bagi ba, kimtip tikina, yaka thamay jong kacingja. Hakajingkeran bagi lat ptai kubur, uba Maupinyang uloong. Pakajing tap lani download iki application paper haki mobile phone, yaka artificial intelligence, kakajit load yaki jingtip shimat, jong kibriyo, naki app kibadan haka mobile phone. Shushu ula batay, pakatong jong signature and fable, kalong banyada yaka jinglong try, jong kibriyo yaka jing imshimat. Papagkantat baik mardor, yakinu-ginu gijing yalam bakla, kibajuyay penmi, haka social media. Klaim kajing tip kabatikana, kibayalam bakla pan yakipat ba. Jadi kalau belum ini perdoaan dengan si pemerintah, boleh kok mengkira dengan topik. Tapi, nak pastikan jadi kalau hakikat sini balada. Kata orang setiap mereka. Ngalungo belum bang apa ya ko Instagram, kadang kau ke video, siapa yang kau panang live. Kata kau panang live video, tiga yo kuba 1 million views. Hakata video bang apa siapa kau panang live, pengenoi kau panang live itu nang. Jadi mana sebar gitu, mau kena ke fun nong live, from rekasi, tinam kena rekasi itu berapa? Tiga million views, mau. Tapi juru dangar sim tentang isu terusing, tak juga dijak. Abang ini berkuat mental, nampak kena internet mental, pakai AI mental, kena start mental ni. Kipun belum kibru coba kelai, tenrai juni, kejauhan berpang juni, tam pergi sejadi aja, jujur garau. Setiap bagian juni kan habis juni kan dia berkuai. Tapi jujur belum pengiwat, dia sekarang news mental, pengiwat sekarang news ini baca rekasi jadi. Abang impe je bawa internet Google, kenapa hajar tadi dan kisut. Kenapa pada ikan balai? Nyintip dah. Tidak pergi kau YouTube bro mentah, bro ini. Kau nak kalian jadi di media dah. Mau ada bro bun di media house bilang bang, lasanya, bang latih pada bak, bilang tip, bilang power, boleh jadi aja. Mau, pasti mundur sudah hingga. Tapi baca orang harus bang impe kau YouTube kita lagi hajar ni. Upri mentah, bukti dia sebagai media, bukti dia sebagai jong. Kumno bersepiang ya ka information ya ka jingtip kumno perstu ibro kini kisang batay kisang banbalang ban perstu ipi kumno batay tekam de berapa nak kalian jungi persyaya ki pi kumde kata ring kinon kam kenapa kide bati kenapa ngila amsnya nomor boleh lembaga information mental lembaga jingtip mental hajika kono pangin penkubor nak kita pergi empowerment mo hajika penkubor hajika ngai sim ya ki para perasaan jungi para bedru jungi ipedu bersim itu. Ni perstu baklang. Tangi perstu jika baklang berat nih. Kasih ni tak masalah kami itu. Tikini orang penjat di bangi share masalah. Kajima minta kalau nak tahu cuma internet, kajibun pulat ke sosial, minta kajibun pulat lagi AI generated content apa internet lo. Pi minta ngikir minta spam, ngikir minta spam kalau apa. Kau itu problem kalau apa, nggak mau kalau apa. Pengilah kalau kata mau. Bapun nak pedang cungi, haji mana sengi cungi. Kajima cungi ni depend pulat ke AI. Ngalap pun ki perlu kecungan, dan perlu lompon di banyak semro. Hakafon juga ki install be ya chat GPT, install ya upload pun ki AI video seperti. Ikan mentak jaminan. Ngambil bang dokti ki. Hari kini ki baca kini platform kini ki application ki baca belum buat kita pun phone cumi. Kini kita mana kecil lo pakai information ng phone cumi dikit cumi. Kini kita kampapan yang ni, semang tim cumi. Dari pina pun cek ke analytik, dari pina pun cek ke analytik jom ini di application na. Pina kalau bun ini application ke phone jungi, ki extract data jungi, ditip jungi, ditip. Karena persen ke bateri jungi kedan, ke phone jungi kedan. Dan nanti kitip, kata minit pi browse ke ai, kata minit pi delete ke ai, dan delete pi ke ai. Kitip berapa? Kita akan cek nanti ke website jom pi nak kita cek history di YouTube bro. Kila berarti dia minta menin pe iyo, mencisi pe iyo, mencetio pe iyo, kata tak berjaya kuat. Tapi kini berkuat dia mengimpet dengan kelongtang ke algoritma.
kalau masuk kalau ini patiau tan kena. Hari maki kena company dah kena kilum tu maki jingtel sepangjungi pada kena di company ni macam ni use ya kini data kelong tang ki use and through yang keren. Ki ayah yang ni data, ki ayah yang ki application tabang ni shifted information ki information di secure. Dah mulai berpeluang iklan yang kata ownership nak jangan try jadi data. Dah mulai iklan yang kata jangan privacy. Mau kata jangan kam jangan bayar jangan ki information yang kita belum simat jangan jangan kam bayar. Dah mulai kawan ke platform tu juga. Ni abang iklan mas kolok itu ni iklan nak kena portion tu. Abang yang tu nak tahu one right ni platform G ke signature and favor. Ni right kena kalau banyak dah kan. Ni right kena pun iPhone and SIM kan. Berpukul ipai ba jumi itu kam itu mo akan platform jumi baca kalau bang ni kajing per jumi ban nak ke social media kajing per jumi nak ke platform kalau ni ngimte ke social media kan bisa ni platform kalau ban filter out dan kalau ban kanta ya kita gino kalau ban persniu yang kalau beri memberi itu ke social media mentah Instagram mentah Facebook mentah kayak YouTube na pun kini kirim kita mau kini pun mentah kita jawab apa kini ki update nano bengi dia tak attention juni kapor ke juni bengi long shopping cuma kat juni papet dia kapor dia kim step dan pay mobile tiang dan pay mobile bang jar pay mobile bar fakta kabam me attention juni bong hore neka kling juni kat juni hari ni ka platform ke juni iklan sepang terus sabtin kasih long ajisanya nantang in 5 minutes ko yung ipim na blomba na kung apay ko video ako Instagram gagawin Instagram siya pang jong kapanong lang ngahamla mo siya ito tengok naman mo siya ada bang berapa dia hari beberapa diberi kuntir kilap stop ko live bon dahang na bro naglem jung ilo pa platform jung ingin ra lain kali kita grup apa kawai platform jung itu ingin belum mengide betul di ra ni grup jung brand semua Kila belum ki brand kita ki brand sudah belum pa. Kila belum ki company belum pa. Ni hub nak kalian jadi pun tokit hai ki. Laki biak le nak di talk ne laki sisya ne kita ki kom tinggi jadi ne dapuran kata ka kabab pif pem ki gede dum de. Kum nok sam ta mai ti. Habang ipe ya pop TV menta. Dapuran kum ta kum habang i menta kum syarhan kum menta kum ajadukan. Jadi kila no ki pam itu pan masalah. Abang itu kinumpang, lagi pampan masalah asyam game pam for advertise. Kemudian cikal asal mereka kasih. Idon ke KYC bukti kenal mana kena jadi pelangi apa strict patiak. Mau. Dan nanti nalok ini kiperan smidon ke icons. Ki icons kelak tolong kumapi ki jurnalis. Mau ki reporter, report ki news nak post report. Ibarat misalnya. Tinggilah mentah ki academicians. Belum clear start. Ya kapule kaputi. Ya karitu dustur. Entah ini ki icons yang kita export. Di export subjek ni ibu ikil kerja program te balik bentar mulai belum mengidon platform ni kita pertama lagi apa ngidon families ani ki group ni lah ki group jadi brands ki group jadi icon seperti families kumnok sa mo PPP national cross club kimo pi apa cross club tak dan family ki media apa bertanya terus mana kimo ngidon mentah kinaikan peran ke dengan maju Hangne ngilang siap lo bala dan lo ngilang tikenana ngilale mok important king don ka jong form go jung ngilang tiap patiak mak cek kidai ngilang petikenai go le ni kai remote ne la matai tengok ngilang platform jung ngilang siap lo ne do kren ne mo kren go ba din admission ne go dei na ka pule ti mutte be ti disturu mut ba de china ta ndai brom tam china ku market influencer ko dan brom ti brom ne ki brom ki Oshimi tang pokal golden juga YouTube dan Instagram. Tiki nemo tu nemo pi de prom pi nak lain cing tak belum nak lain cing per nomor berapa nomor berapa. Ngidon sistem ini, ini belum sistem ini per tiki nak belum apa. Kimde information ki jongi ki jikte bagian platform juni belum apa. Kini belum apa. Belum kenal sebab ni belum apa. Kindal benar kamu kelan tak privacy na itu simat jurnal jurnal. Dan nak kata kata orang penginggan kena platform jungi lomba di kena lomba nyada berkubur ya jenong terai jungi jentit terai jungi ya kerti dustur jungi ya jenong tempang jungi gitu kesejatinya nanti garau nanti dia berkoi kita jumut dan mentah kok pernah gini sedang kita kumba aspasan boleh dulu kepala joining platform jungi
Dan nakalian majungi ba da ground mi pinta bang ang ina mi KYC jo. Nyapan scrutiny bang nyapan check ba. Ti. Da ground mi pinta bro minta kamde ground minta ko Instagram. Kamde ground minta Facebook. Bro suksa ayo do bolte. Blote. Harga jungi apa strict ba kata. Ti. Mahal pun siya belum bakal jungi kan baru dulu. Tidak ground mi pinta bang isna time. Kita lagi lah depan ini bukan nak cek lagi lah baik lagi background contoh kan nama kibir pula jadi platform ini mungkin tahu AI platform data. Kini pun apa yang kita information bagi feed my public data. Mau public data ni data pada jingtip pada dia mungkin. Kum guna ke platform bagi USP ke kredit no kredit. Dan ini kalau pun jingtip dah tu kum tahu tu nak supply information day kata ya. Hangtang tikna. Tidak pura mak kembali ke mentah. Kiwat mentah pasal dipti. Kiwat sepang selong. Kemutai pe selong. Mo nomor kisah apa kaya tenan di pan ajo. Tebun kita information program bagi itu kita pakai dari token negala. Kentang ni. Tapi ni kita filam tentang ada program kita filam tu artikel sepang selong. Kata artikel cak itu naik. Tidak benar boleh pe. Nama pe nak kau bisa nak sepak kata selong. Then sepuluh persen kelam dari, nak persen kelam. Dan nak kalian mencuri pada information menginfect money pun ais pada pada benda icon. Icon ni orang pergi ekspor. Kemudian dia orang pergi influencer ni ekspor. Kita berubah tetap kena ada yang filter. Kum nak sama payment atau kum nama siapa banyak kali. Banyak kali kan pergi tu influencer apa Instagram apa YouTube. Mana mereka marski. Apa kau nak kali apa kau banyak kali mau ngalek lagi cakap nak terlin banyak kali tapi mau nanti kena jadi itu bila kita icon macam itu export mana tu ekosistemnya kamu ini nak kali ini ngemis ya kita manage model pada lupa ini develop macam model teman-teman ada program kerana mentah belum akan parang yang katakan data colonization data mengi mentah parang kalian itu saja dia kalian Henry data cumi udah betul parang na po Amerika na Silicon Valley. Tingi mentah atau jintip jungi se ami kiwan maki. Pumno to bro natin na pare na US mentah control institution. Tingi don kam banya ni try national ni bro. It is known as alignment problem. So let me explain to you like this. Suppose we at Banepo, suppose we have fought somewhere, okay, and over the internet, and we have given abuse to each other. Now I'll tell you what happens. Today that AI is kind of like trained on that data, which suppose Banepo and me we have fought. Okay. Now I'll tell you what happened. What Banepo and me have fought. This is not the picture of Northeast. But when some outsider will check, please tell me about what is the behavior of people from Northeast. The AI is actually getting training with that data, and then they will say people of Northeast are always fighting like this. Okay. Now this is very unfair, and this is what Nepo is calling it as digital colonization. So later on people will have this perception, these people are like that. Now to solve it, there is a problem in philosophy of AI known as the alignment problem. That means that whatever AI is speaking, it should align with our values, with our ethics, with our culture. So what we are saying, before any data that will go there, first point is you have to pay. Okay, you cannot take the data for free, that is not fair. And second point is, in our platform, we already have a strict kind of like algorithmic plus human intervention that will check the alignment. If it is not aligned with our culture and our heritage values and all, then we will simply reject that and we'll say this data cannot be sold and neither it can be traded. So it has to be totally aligned with us, and let's be very honest. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.